Assalamu alaikum достор. Дубайдан жағымды ыстық салам сіздер менен. Мен Иманғазы. Достор, biz Автоэкспорт компаниясы автоунааларды Кореядан гана жөнөтүп тим болбостон, эми biz Дубайдабыз, достор. Сиздердин кызматыңыздардабыз. Аукционго катышып, же шоурумданбы, салондонбу, кандай гана автоунаа кааласаңыздар biz алып сиздерге салып жибергенге даярбыз. Сиздердин кызматыңыздардабыз. Жана иштин башы кылып biz достор сиздерге акция жарыялайын деп чечтик. Болгону 10 гана автоунаага biz акысыз, услугасыз ойноп берүүнү чечтик, достор. Барабыз, машинаңыздарды утабыз, колуңуздарга тапшырабыз, жөнөтөбүз иншалла. Директерди жана номерлерди алдына жаза кетебиз. Кайрылыңыздар, достор, байланышыңыздар. Сиздер менен Автоэкспорт, достор. Дайыма биз менен чогуу болуңуздар. Достор, автоунааларды аукционго чейин ушинтип даярдашат. Машинанын түрү көп, достор. Байланыша бересиздер, жаза бересиздер. Кандай машина керек болсо кызматыңыздардабыз иншалла. Машина аябай көп. Malibu, достор, 2017 болгону $900 башталып атат. Ушундай кызыктуу арзан автоунаалар аябай көп. Туура бирок булардын дагы кылат турган иштери бар. Honda Civic. Мисалы, ручка коюш керек дегендей, крыло, бампер, усилитель, фарларды коюш керек. Бул жагына да крыло коюш керек. Ушундай, достор, люктары бар. Malibu жакшы состоянияда. Жакшы абалдагы машина. Мисалы, ушундай автоунааларды заказ берсеңиздер болот. Иншалла биз утуп, акысыз, услугасыз утуп сиздерге салып жибергенге даярбыз. Сиздер менен Автоэкспорт компаниясы, достор. Байланышыңыздар. Болгону 10 гана автоунаага биз акысыз ойноп берүүгө даярбыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Боло ТВ-нын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Кудайым буйруса, бүгүн 11 октябрь саат 5-тен 27 өтүп калды, көрүнүп атабы? 11 5-тен 27 өттү. Бүгүн такси кылбайбыз. Бир узак жолго чыгып кетатам. Ошого кандай барып келебиз, кандай жетебиз, анан жеткенде дагы ошол шаарды Кудай буйруса көрсөтөм. Ижевскке чыгып кеттабыз. Машина даяр буйруса. Жамгыр жайып, бирок машинаны жууп койдум. Жүктөрү салдык, Кудай буйруса азыр узагы жарым саат, 1 сааттарда жолго чыгып кетебиз. Колясканы салдык, семья менен. Жолда кандай кызык окуялар болот. Кызык окуяларды Кудай буйруса көрсөтөбүз. Так, ким чалып атат? Мына бала чалып атат магачы. Бул уктатты мени. Сүйлөшө алайынчы. Алло. Ошентесин да, каяктасың? Сен күтүп отурам го мен. Досум, немеге айда бер, Лухмановский метрого айда бер, ошол жактан алып кетем сени бир жолу. Чыга элекмин, үйүн жанында турам. Давай, досум. Досумду шерик кылып алып алайын дегем. Үйдө семья менен кеттим, ал семьяны таштайм да, Ижевскийгечи. Обратно эми туда 1200 км көрсөтүп атат. Аз дагы карайм го. Кайра 1200 км өзүм зеригем. Досума чалсам, Валберсте иштейт. Досум кеттик мейли барып келейин дейт. Так, жолго продукттан алдым, бир көрсөтөйүн силерге. Өзүбүздүн тойбоз колбасалар. 2 штук алдым. Бирөөсүн кетип атып, бирөөсүн келип атып. Чипси жолдо зерикпегени. Мыналар аман эрмек болот да жолдочу. Узак жолго чыккандар билет. Мындай кылып симичка, бир нерселер салып алабыз. Билбейм, мен постоянно ошентем. Былтыр да бир Солярис менен Кыргызстанга барып келгенде ушинтип жолдо эле экономдо болмуз. Так, мында брачина, дагы эмне алдым? Душе салыптым, Кыргызстан Султан чайы. Let's go, мына Кыргызстандыкы. Бул жактачы. Мындай коржикемди алып койдум. Сымсагыраак балама деп. Конечно, өзүмдүн нан. Ошондой да. Эми көп болсо мына ол ашып барса 1000 рубль болот да.
ага деле жетпейт. Мисалы бир колбасаны кичине жейсиң, курсагың тоет. Ошо мен мисалы азыр чыксак, эртең мененке жетип калабыз. Кудай буйруса, 1200 км канча расход болот, канча бензин кетет көрөбүз тугандар. Кеттик анда. Салам алейкум. Жапсаң. Карт коймо? Салам алейкум. Подписчиктерге. Болду ака. Ошо тугандар. Кудай буйруса азыр жолго чыгабыз. Кандай барып келебиз көрсөтөбүз. Дагы бирөө сурады. Тонировканы чечелексиңдер. Тонировканы чечелектим. Чечемби, чечпейм билбейм тугандар. Кудай буйруса көрөбүз. Анан кечеги видеодо айтканмын, зимний дворник депчи. Салдым. Зимний дворник мындай болуп тугандар. Полный чептери жабык. Көрдүңөрбү? Бул кар тоңбойт да. Былтыр 1,5 миң турат эле, кече 2,5 миңдей талашып 2200 алдым. Зимний дөңгөлөктөр салдык. Секин үйдө дагы бир эки нерсе калды. Десик креслом алайын. Секин жолго чыгайлы. Биз менен чогулуңуздар анда. Несен аман барып келели. Ак жол тилеп бир дуа кылып коюңуздар. Ижевске барып келеличи. Кудай буйруса, Москвадан башка жерди көрөлектерге Ижевскеде көрсөтөбүз. Через Чебоксары кетебиз, через Казань өтүп кетебиз, кудай буйруса. Кеттик. Жерден бакыт тапкандай, күлгениң сулуу, жерге казык каккандай, жүргениң сулуу, аңкыган жолсаң, ауылда тосаң, саган жетпеш жалным ол, бирде бир сулуу. Жерден бакыт тапкандай, күлгениң сулуу, жерге казык каккандай, жүргениң сулуу, аңкыган жолсаң, ауылда тосаң, саган жетпеш жалным ол, бирде бир сулуу. Saat 8'den 44 ötüp ketти. Жана 5:30 чыгам деп аткам, жарым саат, 1 саат. Үстүндө болуп калды, чыгып жекти. Кеттик анда секин. Жолдон бензин куюп алайлы. Кандай келдиң, 2 саат. Нормально. Подолский жылып кетипти. Ага, кусунечки. Подолский жылып кетиптир да, 2 саатта келди да. 1190 км дейт. Saat 8'den 43 öttü. Жолдон заправкага алсак, секин айдайбыз. Бизге ак жол. Кеттик анда. 2688 дейт. Бак полный болду. Эми жолго чыгайлы. Дагы бир 2 заправка менен жетип калсак керек. Кеттик эми, секин. Сен ошондо правоңу атайлап таштап койдуңбу? А? Мен правоңу алып ал дегем, а? Шаштырдың дейт, мен күтүп отурдум. Сен 2 саат эле. Правосын таштап койдур, мен өзүм айдап кетем. Ой, гангербашпы булар, ey? Буларыңыз анекдот турбайбы? Oğlum ne dursun şokolat? Şokolat. Бизнес, да? Туржаңыз, мишка го, ичи чоң мишка го. О, кукуруз ара кой чоңдугуна. Күндүз болгондо жакшына көрүнөт, но түндө санча көрүнбөй калат экен. Kukuz cep жолдо кетесиң деп атам. Зерикпей. Şu флагтар, ар кыл флагтар тизип алышат экен. Өткөндө Ивановго машина алып келген орунда да көргөн элек. Мына жерде да бар окшойт эле. Так чат жолдон. Өзбекстанга да ушул жак менен кетсе болобу, а? Üstünde үйүп алып турган черкин кетиш тарапы бар уста. Ага десе. Бирок булар жаман үйүп эткени. Өткөндө кырсына кетип атканда көп булуттарга үйүп алып турган. Багаждарын ачып. Сүйүшөт көп жигиттер, суктанып сага карап, талайым издеп келем, талапкер болуп сага, мен дагы арнап келем, сүйүмдүү жаным садага. Бир болсо ойлорубуз, үзүлбөй колдорубуз, түбөлүк бир болобуз, түз болуп жолдорубуз, баары бир жетем сага, батпач жаным садага. Ардагы
Saat 2'den 25 ötüp kaldı. Bunda chetke toxtadık. Furalar turgan jerge. 820 kilometre kaldı. 10 saat deydi, 10,5 saat. Nizhniy Novgorodga yetip kaldık. Az ele kaldı. 30 kilometre ekan da Novgorodga çeyin. Andan keyin Cheboksary, Kazan deb chetip atganmiz. Uyku ele başladı, bir 2 saat toxtab alaylar, anan jol bulayız. Hatta jetiş kıyın. Saat 4:30 oldu kaldı. 2 saat uyku. Uxtab tursak jamur jağıp turgan. Jol olan taldı. Oo, çıttan tut. Oo, anda bir nese kuyuyor da toğanlar. Şuna kızıl bu, jalın çıgıp atkan. Örtten tatken, bir yer örtten tatta var. Çıttan tağsa. Bir nese örtten tatta şakta. Görünüp alaram da ile öğretçi. Sıkılalım böyle. Tez ele tamat kaldı var. Saat 6'dan 12 gitti. Ket atağız. Al lazım. Simişkadan al. Simişkadan. Nasıl oldu bundan? Bunlar sargaya ötetken değil mi? Akkan su tuzga talbayt, say bolboso, qarang'i jarıq bolboyt, ay bolboso, chiroqda bilik kuybayt, may bolboso, tamanın gurku qayda, gul bolboso. Gul açıp quvvat albayt, gün bolboso, aqınдар ırday albayt, gul bolboso, düşmanın жазған abız sür bolboso, ağatu gülkö gelbey tel bolboso. Бұл жағы бір өзінчеле Европа. Көлік. Cheboksary deydi. Oң olur olsa, sol olur olsa nasıl olur? Düz gitsen Kazan ekan. Cheboksary 560 kilometre kaldı. Saat 8 bol kaldı. Tak. Kazan'a çeyin 180, Ufa'ya çeyin 720 deydi. Sakin get atağız. Biraz şimdi öyle. Karağaç sonun önünde sargayıp природа. Şonağa tolda жылдырап oydu ғой. Şurada. Bir kişi enzay deydi. Canzay. Ende ciger. Mağa kızığı mına adamlar kayaktan gelgen deyin de.
Bular kayaktan geliyor da ошондо, мына жактан бирөөсү келди ана аял. Kayaktan geliyor atышат. Pagada son buzdak. Ne olacaklar şu ayıl var şeklin adamına girgendeç. Gittik. Dalsiz oldu olayla. Mına jerde var ağaçı. O döndördele üylер турат. Kırgızstandagıдай. Çok öyle sal koydur var. Turayır adına ya. Bunu bir yere adat. Qarab qo'yma. Maja ko'l ekan. Maja uy. O cho'qida turadi, qarab qo'y. Cho'qida. Ona çoğu da Kıtay'ın üyü turat karakola. Kaç. Oy bu. Kim salay ya? Kimci şey etti sen? Men özüm bala chaqam 4 ta balam var. Men özüm sevmem, özüm zorga kıltaman. O, anti şunu adam. Ne kerek var munolarda oldu, munolarda oldu demem. Su yok ona, ha. Sunu özü kayaktan alıp keleriz işte. Kayaktan alıp kelet, bu qanday düşünmedim men dagınça. Bu yoqdan alıp kelip tur, mana göndirip tur, manda qıltır, ben düşünmey qaldım. Bu susunu bilbey qaldım. Çayda içip çıktık. Akbar State. Kança kaldı? 410 kilometre. 5 saat. Gitmeyle koyduk buraya. Getir atağız. Ona Kırgızstan'a gitti bakın şunda. Ekim baştan çıktıp. Gelip be. Olacak men daha Kırgızstan'dan gelse getse olatken da. Через Kazanacak bak ayakacak. Biz Kazan'da ekanmiz de. Kaçan jetem dep kettim ama Kazan'a jetibmiz de onu arka jildadım meni күтүп турат. Men geldirip telefon çıkıp oturam. Kazan'da ekanmiz Xuday bersa. Kettik anda jolda ulap. Onam neyin жабыштырып алган ана шайтандагы устай валла. Manda znak turат kamera dep. Bir üçünü qarmadım adaşpasam şonda kamerası turат. Çok okşayt deyip keleberdim эле да. Kartadan көрсөтпөйт атта. Znak turат, бирок жолдун боюнда турат. 3 буттуу ажыдар бар. Ошондо 500 болгондо 250'den üçünü qarmadım da. Скидкасы менен. To'xtab urdurup attım эле, эми to'xtab atam. Qarag'lacha qo'zdukda. Pay. Oh. deyip ha. Pay. Men düşünmedim de deyip ha. 294 kilometre 4 saat Xuday bersa. Oy boy tuğanlar, bunun sargayganın qarag'lacha. Oy boy. Orus'tan girdim başta. Çirkin, buna qo'zdukda qarag'lash tuğanlar. Ozi bir boshqacha. Gözlerim nurdan taragan, gönülüm seni kalagan. Göründoy kalsan canımdan, sen izlep günde sarınam. Mahaba çok debe canım,
Sen üçün büyük men cana beremin. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canına bara bara beremin. Mahabat çok 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 debe canım. Sen üçün büyük men cana beremin. Yüreğim çok 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 bolup canım. Canına bara bara beremin. Mamadыш rayonu deydi ko. Ошондо kim bilet nerede? Ne dedin sen cana? Tatarlar dedin mi? Ha? Tatarlar жашайбы? Avılını avılı eken ha? Sözleri Türk ellerine okşap ketкен. Bizge sakla dep жазып коюптур. Мамадаш дейт жазгандар бир башкача го. Кандай эл жашайт биякта? Zapravkaga gelip toxtadık. 214 kilometre kaldı. Benzin geçe Moskvadan koygan boydan. 933 kilometre жүрüpüz. Tak, жүзүнө анча жайда 6-2 жептир. Почти 1000 kilometre жүрүп калат экен да, 70 жөн жүрөм де, 110га жете турган бар. Расход аз болду го. 95 жок экен, айла жок 92 коябыз эми. Жаңбыр кичинеден себелеп жауып атат. Жагы мондай айыл экен. Бул айыр деп жанатан бери карайбыз. СМС келип калат. Добро пожаловать. Удмуртская республика депчи. 1 saat kaldı. Nerede Sadır avamı görüp koyup ketти az. Putin avam Kırgızdan жүрөт. Sadır avama bir nese berip atat. Tataristan ошон эле үстүндө башкача жазуу төгү орусча деп коебуз. Миндерево, Малая, Пурга, Аргыз, не дейт? Агрыз. Татарстан экен да. Граница жок болуп, чыгып кетпейбизби? Деп аз калды. Göründüm Mekke'de akademi avadeydi ko. Adamın muhtavat adı, uykunu öyle adı. Enget adam. Kişneke ile biliyor kanka. Geldik ko, Ojevski'ye geldik ko akıra. 4 minut kaldı. Bunday şahar eleken o bir. Ner Zaynab ko. Oştoğu Zaynab ko. Bunda çerçene Umbazar, Kurgoy. Nara varsak Masalyoga düşöbüz hazır. Bunu jaka etsek kayak, Mostjak. Dep süyle koyarım. Hayda jigar. Ejevskiy dep. Saat kança oldu? 4:30 deydi. Ama 5:30 görsöttü. Buraya 1 saat ayırması var. Moskva menен bul jaktınçı. 2 xil görsöttü. Benzin kişnere gitti jana tolnuy koygam. Tolnuy da kolduca çarçaptım, til da kelbey kaldı. Benzin tolnuy koygam deydi. Ya bir yerde bardığı var ekeni. Men özünçө hаты ketip айылда эле көрүп алдым эле, көрсөк красный, белый, озон, Валберс деп жүрөт го. Жамгыр жаап атат. Не кылсам, Ижевскийде 1-2 заказ кылып көрсөмбү? Иштеп көрөйүн эмне? Nega anglosh bu bular deb jurayman men ha. Deb. Taksi qilib ko'radi o'xshaysiz qanday bo'ladi ekan ha? Yerda magnit bor ekan. Bu jag'i pichorchka deydi.
Магнит. Пятерочка. Тоқтажыға тонировка жан. Bir простой адам жоқ, Ой бой. Шумқар, тұр енді. Шындайда мен да чарчаганда менке сүйлөү немем иштеп кетет да. Чарчадым, муктажым керек мен. Жигар, тур. Шумқар. Шумқар. Тура сабакка кеч каласың. Мыкы. Мыкы. Тура досым, мага сүйлөп берчи. Фикс прайс бар экен досым, суал алат окшойт, арзаныраак. Келдиге жигер. Таш болуп калды барка. Меники дагы кирпич болуп калды о жерген. Досым, азыр массаждык берем араз, Шака келет экенбиз. Мына мектеп экен. Ким бар Ижевскийде? Ала деп койгула. Чапай ичели. Алла де, мен дагы кыйын болуп тонировка жан жүрөм. Жөн эле коюмбу дейм да. Келдиге Кудайга шүкүр. Таң атты Кудай бурса туугандар, эсте алдык. Саат 10-дан 44 өттү. Бул жерде 11-ден 44 өттү. Разница 1 саат экен. Азыр айланып келдик. Көрсөтөйүн десек ошол эле экен. Биз жана айылдан келип атып, жолдо келип атып, жер үйлөр десе бул жерде жер үй деп ойлопбуз. Көрсө мындай эле дом экен. Нормальный шаар экен. Бардык нерсе бар. Тынч. Жакшы жер экен. Кылып атат. Кудай бурса, бүгүн кечке жолго чыгабыз, эртеңге. Ошол туугандар, эсен аман келип алдык. Кийинки видеолордо Москвадан жолугабыз. Ассаламу алейкум.